Kera na kare mu muco nyarwanda nta mugabo wavuga mu rugo rwe atagiye gupagasiriza urugo cyangwa guhahira umuryango we. Ariko ubu kuri uyu munsi wa none ingo wasangamo abagabo ni mbarwa, kuko abenshi basigaye bakorera akazi kure y'ingo zabo, aho bashobora kubaho bikorera imirimo yose yo mu rugo, kuko bigoye gutunga umukozi mu rugo rw'umugabo wibana. Gusa ku rundi ruhande ibi ngo byafashije abagabo bamwe na bamwe kumenya agaciro k'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore, gender balance. Ikindi kandi ngo iri ni ishuri. Bavuga ko ngo nubwo bagiye gupagasa baba bari mu ishuri ryo kwiga gukora imwe mu mirimo yo mu rugo: guteka, gufura, koza ibyombo n'amasahane, yemwe no gusasa, kuko ngo byose barabyikorera. Nk'umuco rero utari umenyerewe mu Rwanda kugeza ubu ngo wamaze kwimakazwa mu gihugu hose, mu gihe uyu muco wakunze kugaragara mu bihugu by'ibituranyi nka Tanzania, Uganda ndetse na Congo. Ubu no mu Rwanda warahageze. Umuco w'uburinganire n'ubwuzuzanye hambere hose wabagaho ariko mu magambo gusa, kandi ariwo shingiro ry'umubano hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo, nk'uko Leta y'u Rwanda yabigize inkingi ikomeye ya mwamba yo kubanisha neza abagabo n'abagore, aho uyu muco wigisha buri muntu wese kwirinda kunanizanya mu bikorwa by'umuryango. Jye ni Twiringiyemungu Gaspard, Twiga Free TV.